Nje kubereka rero indi nzu igurishwa, ubu turi inyuma yayo ariko tugiye kujyamo imbere, niyo ngiyo irimo imbere, ubu turi ku muzenguruko wayo. Ubu tuje kwinjira muri uru rugo, mwarubonye ko twinjiyemo. Uhereye kuri uyu muhate ukaza ugakomeza ukagera kuri urwo rugabano. Urwo niko rugabano. Inzu zirimo rero murabona ko ari izo gusanwa cyangwa se kuvugururwa. Ikibanza ni icyo ngicyo, haragurishwa. Telefoni 0782403395. Inyuma yaho ngaho urakomeza ukagera epfo. Tugiye kureba rero ingano y'iki kibanza n'amazu arimo. Mwayibonye inzu uko imeze, ikibanza hano mwakibonye uko kingana. Uwaba afite gahunda, telefone niyo no kuri WhatsApp niyo. Kiza gutya turamanuka tugakomeza. Ya nzu yacu rero irimo ni iyi ngiyi mwayibonye, tugakomeza. Kiri mu mudugudu wa Rubete, akagari ka Nyarufunzo, umurenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Turaza tugakomeza naho inyuma. Iyi nzu mureba nayo irimo, n'izi nsina nazo zirimo. Turaza uhereye kuri uru rugo urakomeza ukagwa muri ziriya nsina, uza gutya ukamanuka wagoroye, ukaza ukitura muri izi nsina, ugakomeza ukagera kuri uru rugo, nirwo rugabano. Iyi rero ni inzira iza muri uru rugo. Inzira niyo ngiyo. Iyo nzu yo hirya ntabwo irimo, dore inzu irimo ni iyi ngiyi. Ubwo duturutse hepfo twavuga ngo harimo inzu ebyiri. Iriya twahereyeho ni iyi ngiyi. Uwaba afite gahunda yo kugura no kuvugurura iki kibanza, uru rugo ntirumucike. Turaza, izi nzu irimo ni iyi ngiyi, iyi ngiyi ntabwo irimo. Murabona yuko hagati y'izi nzu harimo umwanya. Ubwo rero telefone yacu ni ya yindi 0782403395. No kuri WhatsApp niyo ngiyo dukoresha. Murakoze, murakagira Imana.